Galak coba gurau. Assalamualaikum sih. Waalaikumsalam. Apaan sih? Hah? Santai kan sih? Ya, santai duduklah kawan. Mau dari gua nih sih. Nah, Dari gua tadi itu vaksin tuh. iya, Dan nambo vaksin sekali. iya. Dan 2 kali pecah pokoknya. Vaksin lah anak kedua kawan. Boleh keluar kartu itu. Nyong subuh lah kan. Iya, aku sembuh vaksin kau. Keluar anu kau sini ada model KTP. Jadi awak mau suruh surat dari pemerintah kau. Harus anu vaksin kau kawan. Konsi macam itu. Saya konsi vaksin alun gitu. Lebih vaksin sih. Tadi bayi mana mah? Bayi mana mau tadi? Besok mesti takut ya. Besok awak dengar dari kecil orang ko kawan. Penasaran ko, sih penasaran ko. Konsi bayi apa ya? Banyak orang mengecek. Bermacam. Jangan vaksin lagi cik orang. Mati ko sakit ko. Ikut sadolan yang sabui tu orang ko. Awak pacar lo pari kawan. Iya. Nyatu awak baik pai tadi. Pai konsi vaksin tadi. Pai mu tadi mah. Atau bagus sampai nak takut kan sih. Besok konsi takut vaksin mu mah. Iya. Kali mau majak lu. Iya. Jadi yo orang ko kadang macam man kena kuit nawak kan. Oh. Kadang nang kecil orang ko mati, siap vaksin wak mati. Iya. Siap wak suntik sakit. Itu kecil orang ko didengar. Jadi itulah lah pacah lo, pari wak lah gampang lo Jadi kau si cuba tadi. Mau cuba Oh nak tadi. dah lah. Tu mah. Nan kecil cek madok akan bidan lo. Ambo pai jadi mo tadi. Adik mo ko indak bisa vaksin do. Apa tu? Dek kano mah nyo batu nyo cek de bidan tu. Kesihatan. Yo untuk kesihatan ko berarti apa batu mah je indak bisa vaksin do je. Oh berarti vaksin ko nyocek awak dulu Nyo sih. cek lo. Ada penyakit dalam, ada batu flu. Tak bisa lah. Ndak bisa dah. Tensi tinggi nak bisa tu lah. Tensi tinggi ndak bisa tu. Kan hijau Ya. kecil awak tu. Ya. Orang tu kan ada macam itu Macam sih. itu je kan. Ikut. Berarti nak asal suntik je lah. Ndak asal suntik dia Ya. cek darah ko lu. Ya, nyocek seluar lah. Cek kesihatan awak ko lai sihat. Ada apa Tu nyocek sih. oi, cek darah awak ko mah. Siap. Masuk ke pecah ke tak kah? Ya. Tu cek kan mengari nunggu macam kan. Siap tu kan. Kata ko makin anu masuk ke pacah kawan. Nyecek ko upaya bawa dia tu ndak jadi mau tahan kata ko tu mau padunak. Atau siap tu? Siap tu mah. Kempesnya. Kempes orang tu. Ya itu namanya cek tensi kawan. Ya. Cek tensi jadi lu pernah aku sih. Lu pernah aja ya selama ko ya. Iya. Itu kata kaji ya. Kaji tu. Langsung membalik kata ko maju kan. Masuk ke pecah aja. Apa dia sini di mati bawah aja. Ambo kan nak vaksin sekali. Ya. Jadi pasti sekali itu, yo balik. Awal lu mau kondik mah. Ya. Yo nak doh lo. Cuma lah menang lah setelah vaksin kedua lah mulai yo takut mo sih. Dia cerita. Kok jadi ndak? Ndak ada. Kata dolai orang macam itu. Tadi vaksin sini tu. Langsung vaksin mah langsung. Mantap pak je. Tadi kambing tadi sih. Kambing ada kali buat orang lima tadi kawan. Aduh ada tragedi do tadi. Woi, macam. Bah tadi. Pajak ko indak padusi dia kawan ke laki. Laki-laki. Ya. Jadi nyusuntik dia bidan ko. Meluluang Woi, memang mak pajak ko. Tolong. Ala masuk suntik alun lai. Alun lah kenyatakan suntik ko kawan. Meluluang Malu lu memang mak pajak ko. Tu orang menjadi saya induk kakak kan lah menjadi pajak ko kawan. Tak kakak kan lah menjadi pajak ko. Dek kanu pajak ko kaki ko cewek jadilah kawan. Nyobain malu lu. Tolong. Woi pingsan pajak ko tu jadi kan. Upah pajak ko dah ada pingsan tu kawan. Dia menjadi suntik ko malu lu. Awak sangko suntik ko iyo. Sakit kawan. Upaya suntik ke asu digigit samui je kawan. Bahasa samui mantap wak mah mau detek ke suntik ke kawan. Itu. Biasa sih dah awak tanya. Iya. Itulah itu kecil induk mana.
Mesti itu cik mindu nak. Iya. Ang lain jarum ketik ya. Iya. Dah ada nak sengaja kadang jarum Iya. mentik Iya. Iya. Itu. Iya. Kalau kalau kawan ya. Ya, lagi itu ni rindu tu ya. Jarum ketik nanti suntiknya. Sedambu kadang jarum gadang nanti suntik. Iya. Besok tu dia maunya. Patilah selamat aku sih vaksin Selamat pertama. lah, vaksin Awil lah pertama. keluar kartu lah. 2 hari 3 hari ke. Ya, 2 hari 3 hari ke kan juga luar ni. Ya. Jadi sih setelah vaksin tu, Ya. mereka lah bisa awak cari di internet. Ah. Awak download aplikasi gitu. Iya, iya. Ada nama aplikasi pelindungan. Ya. Tu bisa awak cari di situ, so kan cari lagi. Jadi kalau ndak ada dapat SMS Ya. kartu vaksin, aku tinggal cari di internet. Gampang ini. Ya. Bila jana vaksin kedua lagi? Ya. Lagi tentu nak alun lagi. Alun lain. Tunggu. Ya. Besok 3 minggu nak. Ya, biasa 2 minggu, 2 minggu 28 hari mah. 28 hari je. Ya. Oh iya. Itu baru vaksin kedua je. Sama Ya. saya nak besok vaksin kedua lagi. Ya. Ini mantap je mah ya. Ambo kan dek takut tu juga awal. Pertama dia bagak. Ya. Dek mau bayu awak kono sei. Ya. Panas awak. Ya urang ko Macam. macam nak nak kuit urang ko. Ado na mati cik urang. Ado lo nan sakit. Iya. Ado jo nan nampai, ado jo nan stres, ado jo nan anana kecil urang ko. Mana mo ko? Macam-macam lah. Macam kecil urang ko. Itu lah sih. Ado sama- jo nan stroke kecil urang kan. Iya. Kadang itulah ndak basuwo dek wak nan kecil urang tu dah kawan. Habis itu sama lah pergi vaksin. Iya, sama saya wak pergi vaksin isu kawan. Lah. Ya. Ya. Yang telefon lah. Ya. Kita jena lain lah. Ya. Mesti santai sekali. Kau mau balik sekali. Ya, mau santai Mau sekolah. duluan tanah. Jadi. Ah. Yuk. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam.